ji şagirtekî dibistanê guherî zilamekî biçûk li kepa xwarina malbata xwe digere. Ev rewşa zarokên Sûriyê ji destpêka şoreşê de bi taybet piştî kambaxkirina rejîma Esed ji hemû bajarên goldijî wî rabûn û li kolanê bajarên Hesekê diyardeya karkirina zarokan pir belav bûye. ظاهرة أعمال دسبت بالنسبة زاروك أو زاروك بجوك دسبت بج عدم توعية أهل جبرجو أهل ما بتعبت نقص وعي البوان هي زاروك بجوكاني تتعلمين إن الأعمال المبكرة و بفيجوتني شافي زاروكا المال فتكن البرا فتكن وانشجعينج دركهن بشغلن نور و محمد زاروکن تمنê wan tenê 10 salî neçar dimînin got piştî dibistana xwe karekî ji temenê xwe mestir bikin ta got bi malbata xwe re alî kar bin. طالبة مدرسة أج مدرستي تم شغل روجي 8 ساعات الشغل إم استلم شغل أسبوع زالي مالي بكم هم صنعات جي تودستي بس أزانت عند المدرسة بس مجبورة أنا طالب مدرسة Ez şagirtekî dibistanê me û piştî dewama dibistanê ez karekî dikim û ev yek ji bo ku ez nanê malbata xwe peyda bikim ji ber ku bavê min nikare kar bike lewra ez neçarim ku ez alîkariya wan bikim. وهيك زادين دفش العيلة Hêjayê bi bîrxistinê zarokên Sûriyê ermancayê kem bûn ji hêla rejîma Esed ve çi kuştin, çi girtin û çi koçber kirin. Pêşeroja zarokên Sûriyê de rewşeke xerab di derbas dibe ji ber peydakirina gepa xwarinê bûye erkê zarokan berî mezina di heman demê de rêxistinên navdewletî bi erkê xwe taniha ranebûne derbarî rewşa zarokan li Sûriyê. Ciwan Kurdî Orient News Amûdê.